Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Namar ka jingwan rong jong kiskan chiki tliuyeng jong kipat ba nong song snong. Haga snong maulai nong kwar mauyong. Bat hadu ka skol ba nehu na ka Jingsma Iwtung jong ka Marten. Shen ka office jong ka Shillong Municipal Board kan sapa ikinong tray bandet Synreit da ka Dawai. Ban Pynduna ya ka jingboy jong kiskan. Bat ban Pynduna ru ya ka Jingsma ka bami na ka ni ka Jakarta nyon kabaran hakapsor jong ni ka nong ba Shillong. Ha ka Sauterik matabra jembang arhajar arpau UMLA jong ka maulai constituency uba proses di Saukme. Bat Chief Executive Officer jong ka Shillong Municipal Board uba BS Soklia ilalet banjurep ya gani ka Jakarta nyon ha ka balai dan kat ru urang ba dong jong ka blok khatlai jong ka maulai nongkwar uba W swear. Kami ba ayu ngabon buat smart ni kami belum kami dia buat kami Marten. Jika Shillong boros kata kalau ba kita kabut ke Marten kelawan kalau long headline hai kabade kalau ba ke Jingsma kami nang ni bat kumju ru ke Jingiping ke Jingsir kalau pandang ni kalau ban sapiang ke Jingpang harukom. Di mata layak pada kalau hadir juga ni ke pandemik ke bangi mat nak kalian jong ke petai hibrokwe. Tekum tu lakhang ka pathai ka lakhang India ka lakhang India jumi ka ya mata kalong la sipnai tam lakhang India prokoi ke sipnai hi na ka jumi hi ka long pos ka tong mi ki ek sa su mo bale ka subscription kam long ban ki kam long ban kasar kam long ban no dengila sibun kambek na kaliang lakade na kaliang job snong kele bun kambek na ka pam tadi ta long snong lakade kebut na kaliang ka jonga lakade na kaliang office paro hi kalau naik konstitusi kemudian pak kalau tunum yakkan kata kadeka main objektif nak kalian jong sarkar nak kalian jong Snong tahu nak kalian jong laru nak kalian jong prime minister ni pak kalau ba betul besok kende kalau yakkan kata Dawai ikam ko jam berfai kila sakut lut de hakabadi pada kalau bakandi ke Marten marbale namar ba pentung pemenang besok naik layan ke prinsip naik pada kalau kini bisni kalau mi bisni Dawai hak beri Marten kalau ba jingka wei ke jingping kalau jadi beri jadi kita sak kalau hamtam kalau hamlai ini kan boyong Jepang boyong rem kini pada jumni hu pada ujur purok kamu lah Dawai ba Dawai kalau larang serang kalau begini ke Jingsma ini ke Jingsma kalau sedang sebab tiga benda ke bar kalau bangi newskan mereka darung bah Dawai itu dia newskan baru itu dia dan tak ini kemajuan newskan darung kita mulai baru newskan tiga balai pada kalau kebenaran yang jungi long sengkia ha kebede kalau kini wis kalau lagi master repair jadi skam kalau benar kalian ke office kalau tergelai persyang ni makin ni medical waste kalau kamu asal kalau benda satu kom kena makan sudah Jepang nasional Markawai ke kampus ke bangkwa nak kena juga berdikos ke jingmu juga dengan jangan kepo bagi hilang barok jadi kuat office kalau benda ini ke spray maka bukan kam nak dulu deh
man spree magai na paro de kami habang spree kami kamusan isu belum ini yang jipang kemang kindu kamar giskan bu kala kala manja online pada kelong ba kini ke Jingsma Pynduna marka masau kelong ba ba mata kalau ini hamso long safe nak liang municipal kada spree kada straight away de kanum dan kada kanum tak kamu perlu pada kelong ba apa pada berka jingkat ke jingkia jang brio itu ibu mentahi besok ingin nak liang juni ingin dan dari bentar ibu kamu san kuat nak liang jungang ada kuat kalong ba nak liang jung kador bas nang wan kuat ham tabe nak liang orang padong juga khalai ilong kemi ke khalai di samla khalai bar kumju nak liang jungang bismat ni kuat mak lu ke bedon kam keti emtang dan kamu ya kawan Synreit Dawai ya kini gi bentar baru kalong jokene ka jokene Marten nang ba nang kami ke Jingsma kam aruk yang jupang kalong ba unum sapet ingar mo tempal ke Jingsma mo istimak sa bu filasim initiative pa ini kedua lah kompor sini ni di ho sai kita ki concern seperti race seperti ini di Malaysia ya tapi ho di ni ru naka liang di jong ni ki kapala di lehi kita sebab ba long kumway di ya Marten nak liang tak Jingsma nilai pemerintah bersekatu Pynduna kibri bermantri ru nomor ba makalong dan curfew dan ini katai di kim laj hiban wan di bat sarkar ko bat hatang gitu kibra dan kam ya bare minimum di gitu ni menteri di kerja ilasi dan jin kelat Pynduna ndiam ta den rem nilai dan ta pada kalau adon ke la kisah dan kim kibri badi menteri kam kin wan astang pemerintah sini tingiru ini ya simkia hi kata oh bede Jingsma ho ajimut betul Synreit Dawai ingin Synreit ia bagi sule hi man lak bi wan kali kum tu si le hi momentai ajimut sabta ini le shu ni le na Jingsma ke Shillong no aju por tri abon ki proposal na kalian ka government bangsa ulang ni kendiat belum support sih ni bede bani ke Synreit ni layak syat di plan layak syat apa hidup ke put ba ni dan ka bedding ya itu kenum Islam kita ke kompos plan kita ru kita issue up stang ni bahkan once sekawai ka tiap bahkan mana Delhi visa ini isni bal aja ko timur kan banyak kemudian tiap ko issue di sa kata kelas tentang ini kita Delhi mintai Municipal ni ada shisha ini approach ni keren telefon man haka turu kan ban video conference sama telefon dia pulang ministry musim kiahi pak bentip jayu wan tam bede pada Jingbang unta COVID-19 bayat tingir ni sim kiahi ke ibri bele latip hi ki wes na po hospital in kong long jong lai ni thang ta po jaga thambrio jang para rei kidan pada katukan ni ki bam bedi ki wes besikale pina hospital ini follow ki guidelines tu ka mi ini dari yang letar apa persya ini ba an kasya kan deep dari yang dep deal ini Marten ini kita ambil na po doktornya dan civil ini hospital besar korupsi itu dep kasya di wes kan ini lengar ko pak bercu itu ta ini lo dan penuh apprehension tapi ngisim all precautions kabadai kibrio jungi kibale kakam lu kilong daga PPE baik nabu clear kejap ki take care will dia ki dari protokol ki buat baik protokol ko melalui naka health family welfare guidelines atau world health organization dia post ni yang government yang chief secretary dia buat itu Shillong na tambah karena kadang kita kasih kerja bahwa kila clear aila kampun yang teri office bikin mantri kiman mi di ngatrai lala pun kita kecil mundur kita kecil berfibu kita kampin dia so lala pun temat deh masih banhab ya simkia kini kam nomor kelabun kijing ur jengam kijing Shillong om tang hadong jongi mereka pihak yang surum seneng rugi yasu ya kijing ur habi dei begini gajing begini Marten oi gelomba ke Jingsma berkebar ke diuskan di nya dan hiban ya keren pan persya ni pan kan geno balong
again siaka municipal Andre issue request issue tepat madalong kebala banya simkhia harban penpet bat ban kumbalong iba ba dekam hi ya spray jude bat na kapat ba kani ka jing spray ni ka dawai ru kanumlong kumbalong tang sisian shilai la ni sisin arna margani ka adi ka major mo hani kanyut kanyer ka jebo ka japan ba keleng kelak koi lo ni tebang amban spray tang sisian shibunai la ni ban spray tang hauti ka ka nyut kanum pat yarak lesor dengan kepak nang ba dalam bala kadi ka surrounding kani hi bor khat kadang kam hi spray ba kala manong dakit hak sitio ru arsin dalong ni request ya kata hi nang baga long kinang baga ta jing trai lang kan ya don rekat nang baga num don kanu hadian ka banyak persyak ni tai ma fila ji iteng igi belajar isnam lalek mah lami ke igi na kata jing bang simkhia la bano dengan tempat nang ada ka office ka bor jong kisa ba kin pejan nang baga spread ke ni ka Jepang kumbala ya semua minta